Zdravo ljudi, ovdje je Jovan iz Serbian Steam Gamersa i ovo je moja kuća u Minecraftu. Moja kuća je izrađena od blok kvarca, po meni je to ok materijal. Evo da vidimo ulaz, na ulazu imamo dve fontanice. Sad ćemo polako da uđemo u kuću. U kući imamo moju spavaću sobu koja je ne tako specijalna, ali ok je. Ovdje je krevet, ovdje imamo biblioteku i ovdje je pogled na ni na šta, dobro. Pogled je očajan, ali dobro. Da, verovatno se pitate šta je ovo. Pa ovo je ulaz za mog kućnog ljubimca Pecu. Sad ćete upoznate Pecu, on je verovatno sad u dnevnoj sobi. Opa, malo zabagovalo. Evo ga, Peca se popeo na kamin. Ovo je kamin, verovatno se pitate zašto je ovako, zašto je skroz ograđen. Pa baš zbog toga što je Peca 3 put skočio u njega i crknuo. Ovo je Pecina kućica. Voli da je u toplom. Ovo je trosed. Ovdje je TV. I ovdje su ploče za puštanje. Idemo da vidimo ostatak kuće. Da ćemo, može prvo baš, stavimo u baštu. Bašta je ok, ovo sam slučajno polomio, to ću posle prepraviti. Za jednu podzemnu baštu ok je, ima svetlost, tačnije fake svetlost, ali dobro, ima vode. Idemo sad da vidimo WC koji nije u potpunosti izgrađen, ali potrudit ću se da završim ovih dana. Evo ga WC, ovdje imamo tuš kabinu. Evo kako to izgleda. Ovdje imamo WC šolju. I sad idemo na drugi sprat. Na drugom spratu je trpezarija. Ne znam kako da namestim ove pistone da ostanu ovako gore bez ovog redstone-a. Pokušavao sam nešto, ali nije išlo od ruke, pa sam jednostavno napravio ovako. Možda čak i bolje, zato što na primjer sad idem da jedem, pa dignem, pa ga završim, sedem, spustim. Kao nova tehnologija. Ovdje pogled imamo na mesec. I ljudi, to bi bilo to što se tiče moje kuće. Kao što ste vidjeli, nije nešto, ali po meni je sasvim ok, zato što ne znam, nisam neki profesionalac da kažemo, da pravim sad neke ekstra kuće, ali u svakom slučaju mislim da je ok. Hvala ljudi što ste gledali klip, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!